Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović donošenjem neprijateljskog zakona o slobodi veroispovesti otišao je predaleko i lako se može desiti da uskoro padne sa vlasti. To kaže Jean-Christophe Bouisson, zamenik glavnog urednika najuticajnijeg francuskog magazina Figaro, u autorskom tekstu pod nazivom Crna Gora je izgubila veru u svog predsjednika. Bouisson napominje da je Đukanović na vlasti skoro pune 3 decenije, ali da je sada suočen sa najvećim iskušenjem. Francuski novinar naglašava da je veliko pitanje hoće li Đukanović sledeće godine proslaviti 30 godina vlasti. Uprkos podršci američkih saveznika, uprkos relativno zdravoj ekonomiji zemlje, čije turističke lepote privlače turiste tokom cele godine, uprkos perspektivi ulaska u Evropsku uniju, što građani doživljavaju kao sveti gral, to se pitanje ipak postavlja. Greška u jednoj napetoj situaciji do koje je doveo predsjednik lično izvela je na ulice čak 200.000 građana od ukupno 600.000 stanovnika koji demonstriraju već mesec i po dana. Crnogorski predsjednik je sada, čini se, otišao predaleko, navodi Bouisson. Prema njegovim rečima, 26. decembra prošle godine poslanici Đukanovićeve stranke izglasali su zakon koji im omogućuje nacionalizaciju imovine Srpske pravoslavne crkve ako ona ne može da priloži papire o vlasništvu. Mnoge crkve izgrađene su u 6. ili 7. veku, dok su neke nastale u vreme otomanske okupacije, kasnije i fašističke okupacije i u doba komunizma. Da ne pominjemo da su često bile pljačkane ili uništavane. Odlučan narod mirno se okuplja oko mitropolita Amfilohija, pre svega da iskaže pripadnost Srpskoj crkvi, koja je ustanovljena još u 13. veku. Oni takođe izražavaju i da im je dozlogrdio čovek koji je daleko od toga da je pošten i uzoran, ističe Bouisson, koji je u svom tekstu detaljno opisao i kako su se Milo Đukanović, njegov brat Aco i ostali članovi porodice i pripadnici oligarhije enormno obogatili zloupotrebljavajući državne resurse.